Haga jingjai tengko kali. Langut kibreu kilmensau hadian berkawai tata sumo kali tengko bat kakali Maruti 800 ke belajak surok Shelong bypass hajan kesnong umroi nongra kapor sau beje jan mi ai jong kesau terik leber hajar arpusan. Kat kum gejing tip leo lum le tho bakane gejing jai tengko kali kelaja pedang tata sumo ke bedan new number ML not hendreu ralai kendai hendreu ke bedang let boy rembong. Bat kane ke kali Maruti 800 ke bedan new number ML not san L iwei sau pralai kadai ke bedang mi na boy rembong. Katuk ane ni kinong rit nong wan ke besong ha tata sumo ke le tho ba unongnya jo ke sumo lele kat balak ban kiar na gejing tengko bakane ke kali Maruti. Nari namar gejing penher stat jong kene ke kali Maruti car shimlala asuban kiar bala keno bunongnya jong kene ke kali Maruti car ulanya apdeng gejing syok kau yang hagene gejing jala ingut kibre ke besong ha kene ke kali Maruti Klemensau bala penkit no syaboy rembong CHC na ke benta gejing Sumah bana kaliang kipulet ka Kapmara PIC kidang penlong ya gejing Tokit.